VICAVOR ke bagozo shiri kiti kinu ke bagozo shiri chido keze TSALI ke ne chiri keze Kerüsuo hatoko sedala ke le chali do TSALI dili ke VISATO danu khu kribudi me fe ke ne kije ke ziu jisuzo ke TSALI ho chali ne ba ke ri ro mungo pete keze sithali dit keze TSALI ho chilo me ROKOPHENO kecha TSALI ho pete keze shezori keze ni pu tse shodo me Uke pele po
Jésus s'est sorti, terre qui renaît, que c'est diligent, dit que chaque coup t'a Dieu, Christ qui vous sauve, Christ Satan maki pori uki kolielo Krista rapanyoko Jesus exalti terre que renaît que c'est diligent Jésus que belego que c'est diligent Jésus t'étale que c'est diligent Jésus Christ t'étale pour une épouse Jesus exalti, terre qui renaît, que c'est diligent. Bala livide. Peteko Kerüsuo Yahweh Kristazanu Putiho Motsu Umom Hiubie Keseke Ngumo Ketsatikrobo Savardaje Deri Tenum Hiu Kepelem Hiunoe Ingobazowe Ukepene Furby Peletaya Mupele Moroshodaya Ukemara Jetiu nu the Premico Ukehunu Temico Petesheri Ukepene Fugi Ukepele Nico Krakomu Ukepene Furby Pelegasus Celeban Hegatus Merdi Unibawe Bahuri Kehusunu Mary Gabago Pastoral Team Sheremu Nego Mary D Kershoti Gonu Mu Putiki Krikonuri Moroka Shokopatasa Mubu Kefasilia Kazala Nipu Tsebamu Nego Pete Pezetorwe Nego Lanu Ma Moroka Shoko Kepele Kroto Satiko THEJA Kemesigo Tisodu Kesasi Baya Ketsumibawe Nego Pezetorho Jego Petekan your Hebadi Abu Putio Se Katsasale Diamo Hey Yako Po Jehovah Tigi Kaba Kekrenyepu Kerkreto Gazato Gemasato Zabu Kemasao Seleje Get deeds of Orleje Yako
Kerüsuo Kehou nu heko tio heko kala ke sapie nzo sodi rosuya we ngome jedi jetiu nu bahori pitsime ke zake chemie mu ochomo tatsume jedi early ke bakola chaya we no ngome jedi sogos rchula ke sasa oko nala ke sasa jedi oko penyobale di oko bungi nu lile oko mer nile mo nila le ketio tetiu nu oko la chaya we siro somehow nu heko tsupreme ko mi ka krasheri chazutyo ke penyuki sheri ke pechino sheri siro homi ke tseka tunrityo heko sogos lari chaya oko bu oko ketiora oko kebara Nrasyo mon japu chatole kato nongo mejeri oko peteri setole jedi oko lari chayawe. Siro jetiu nu temikropo ke krimila meri mu matsudi frontline workers. Kemje sedi matsagaba sichariba ngomejeri oko kesi keleri khasa oko chepe kosa mu oko buke kresedi nzanu matoke vichebe moroka soko krimigi chasole kato no gori KROSE je. Siro jetiu nu heko Kerüsuo Kehou nu KECHE sori matsawo ka toko part lega toko pete la chaya we ngome jeri ukobu ZHAPU chaka sati hako nu ke ni ka samule mo ko peleri ke peleri sepe kosa le keto no ko pete gori KROSE ke le usle je mo se seba hori te do ndile Several Sakatu DIEKEPU le Thosheri KROSE di Nropu be pokan hesa musidi pobu Jileu Severi temiko pete petose muhego bu THEJA ka sangu PRELUDE keto po KROSE jadi pori pem peleseawe hakim hidi Kerüsuo Kehou nu theri nu votala ka zo mbungu mejiri pete ko zebari KROSE mu THEJA ka sakapye pete gorit petose jadi kelaga le Yesu Krista zanu chamu meloseawe Amen. Puti ke biula ke panova mu ukehu ZHORwe Achidoa ke lishi ke doliro ARB yo ke chiki in the garden ichsaleu ke lishido ARB yo ke chiki jisuze KETSHE 아니 피어서 보아 누쳐 밴드야 보아세 요야 무아를 쳐야 아워 que océan ni que se me kiwi apunpi jisu arche que qui我也里早里不给que li si pie a que sola abu que li dioda so o ase dio yamu
日这样，而我比我的不要，我在给多些你给着这别给你啊不热皮。Atko meribazo shiri ajisu zebanre pitaya Bobo mendoko chene bidazo siro bori boni而我比我的不要，我是给多些你给着这别以为啊不热皮，我是给多些你给。Thank you. Teretonu ke tezibie ukbeno fuzia so sie ce dovor ke kinu bagele ko shiri kinu ke so shiba shiri ke luge se ye bete petso ke se shawe ce do ugo ke zedi uto ula uto ti bugi bizomodi vo chazu kepechenu kepelemie kepele chasimudi togeja seye ugo vogada diobato ke krizo nuri mezivor ke tsakmedi che dori rusiamie kizula rusiamie donu seye pola ke chatsgeza ti bebanuta deri ke chanu vogada moza a ugoze hoyo pie keze kezagli suchilido che do rusiamia seye donu balkaria isigeza tessu mu sunu kelhumia gola keze 차게저 우고제 호실리디 게제게 차스게저 스나타 발카리아 리로 모리미 호미아 발카 이시게저 우고미 디로 푸 레데야슬라 게후리 뿔리리 발카리아 하누리로 무슬림미에 휴게저 테스보 Muslimia kedipo pelashi kedipo swashi kediom hedir sosashi ugo paterisi ugo Koran pe kepataya Bulgaria teshahanu kepelemeri nidazo deri pelelikemo dilikevi chasikemo chiri temega krabalogaja silia Dilikevi vo tsomologezo koliro jiri ukruvza jo segavor ukruvza kepelle kijibo sevorshi gezo su jiri mezibaya zogezo go sili takebo
ke krami dinu drought sia de tier mogada tigi ugo kem hidi kepen of fagaja kepen of mergaja sunu volimodi ugo kelhu jobo sedi ke chacha mu zbie miepo segaja shiyaosi ugo ro spek kolegodola gora phiku pievo sojagi jegaja shiyaosi ugo kepele gora rugo te roke somni sake riwaya gaja peleya musuginu ukikru bu te roke so terhelia gaja peleya Niki segaja isidi mori niki lagaja isigaja ko bogo dinupuya haigaja tigi niki hobu khru zwa molega dola niki hobo khru mezwa molega dola teje kugo bie ha feche pia gaja sili mu hamhedi Bulgarianu kel humego kepen of sigamogo krovaza jo kepelle sedi jiri haidi luba zoge go sile Russia meshuri kepellen meni dari hamhedi kepelle chasigamo udonu sega kra temega krabalo slau go chido ke zedi Yubisinu vordi ker soslia gaja no kinu bashiri no vorke kin bashiri no rvechadi chalanu to shiri ugo kezedi nipu zakidi rushamia seyidonu Bulgaria igaja ye hagula keze kecha shgaja memuyawe kechacha die Bamu ugo soko kezedi chavogeli suchelido Rushamia donu kepele mie ketsebie po zanomegi ZHAPU shigesha kepenofegi chadwe kemasaro fubu Rushamia sorkari nucheker nopie dilikevi za shishije idi kepenafugi chadwe kepenafu ZHAPU geshimia krabu Rusianu sirlidi dilikevi pe Bulgaria zeke zaliji idi kepenafugi chadwe zero seye haudonu rnako nu kerasoki kobu metti sirle gatla kepenafugi chadwe Ugo pochago pulas Rusianu kepelemia ketsebie Bulgarianu suje di chado sorkari nu seker no suje di chado ZHAPU gesime ke krabu Rusianu sirje si di chado kera soki gobu metti sirli gola chado ugo pete keze kenu hedi uto tesega krigejun to shiri keze di jiwa Bulgaria seyi haula keze kechashelge ki baledme timu kija sagesa kepanafa no timu kija sagesa kemhedi hapate KECHA segado kepanafa we sakemhedi no nagamirishasa Russia mirishasa Bulgaria mirishasa sidi hegobu hego tetzenunu tejago sedi Luvor gejogola zedo nipu bavdo hanu ka taziben zawe vohri yubisinu vordi gezer soslia geja kerhuri popo gejebu zedo porhi ke krigejenu tessa ke krigejenu tozochuri gezen nu posdi ker soti nipu mu nki hego majim lole ke viti khageslari
니부 게 태지변 사회 제도 해고 게자ken ready 루시아미아 기준우 발코리아밀라 해고 메지말로야 니부 발코리아 누시리 케펠레미아 케크라토 데리치리 케펠레메 케 니부 펠레레가모 딜레케비 실리가모 테메 케크라토 게자 해고 제도 실리아 무니부 실리가모고 우크루프사 조보세디 니부 우크르노 차타보세디 니부 게제 우티베보 우켈 루베보 태푸 보시아 포포디 루보디 니푸 테메가 그란 실리무디 라덴히에 데리티에 발크라누 루게즈메고 부조와 니푸 딜레케비 시클레 메무알레 니푸 노체도 니푸 헤고 게샤르누지 노 자비에 발크리아메 츠디 니푸 딜레케비 실리모게즈고 니푸 코란 차타누 니푸 루디 슈케르크라 게즈고 노르서서 운누스게디샤 디 우부 니푸 딜레케비 시글레 노 발카레미에 크로이스제 니푸 노 테샤 지우스로 노 루키추키데 테샤 하는 바시 노 하고리셔서웨 하고 노웨 하고부 가가단 메도모웨 니푸 노치도 니푸 테자게 사피에 발카레미에 츠디 우부 딜레케비 실레 니푸 유비시케 차브리보 솔리디 겐니가 사봉울리디 우고부 니푸 우토우 도누시리 우케우무시리 자이라 우부자 부스켈리 메리시지 니푸 헤고체도 니푸 루시아메라 샤야 니푸 루시아메부 케펠레누 니푸 수사켈리 시르켈리 노 자스지 루시아메 기주 하시 케콤 호설리로 케코토 세포 니푸 기니 니피게저 놀후 크라피게저 보기저메야 세게저 세포 기저 케메예 기저 케자 하고부 가가데 멘토모 니푸 노 루시아메 소카리 누리 니푸 워너서디 우고부 니푸 마시 무키니 지우스로 케코 니가저케 헤디 니푸 고보티에 딜레게비 하우리 니푸 시살리디 니푸 우고부 딜레게비 하우누 텐누 카베 카사서kel레 니푸 우켈루 카사서kel레 슬릭라노 루시아메 소카리 누리셔커 노스제 루시아메 도누 케펠레메 딜레게비 시kel레 케펠레메부 니푸 크라사셔리디 니푸 우토우 돈쇼리 잡푸스베비 세예게 그게 준쇼리 고보 보 잡푸스베 비사kel레리 니푸노 태자베 루시아메 쓰제 지오슈로 헤고제도 발코레라 샤게즈게 미디 니푸 테츠 하우누 케펠레메고부 니푸 우케펠레우 세케메 디디 니푸 너 비펠레 너 비프디 우보 너 소셔무 우고 게르소키고 부슈리 케펠레우 누메 디디 니푸 시르디 니푸 세예게비 세예게자 지오슈로 기주 크로히보길리 서길이 노테자비에 발카리아메 츠지 니푸 헤고 타셔서 너희 노체도 포티게비 보 헤고 츠스디 헤고부 니푸 테즈부르 케후키누 게제케페크로디 너솔야게자 키리 포티 스페 비크라비 헤고 츠디 헤고부 헤고 테츠라누 차톨레 레바야시리 서모메 제바야시리 헤고 메리가 크리게저니 헤고 마토게 크리게저 니디 니푸 키누바 레베도 태셔게 그라도 소리 니푸 포티노 르크로게저 하와 스비 헤고츠디 헤고부 너 소겔레 하고라리 헤고게 태지벤 자웨 니푸 해 테미야 모즈누 포티쇼 포티비오디 니푸 헤고토 헤고게 지세도게 저리 니다웨 너 니푸 하고베테 니푸 메도볼라 니푸 헤부 제케 세모쇼가저 헤부 하이메저 보기누 헤파 타살레 모쇼가저 헤부 하이메게저 분누 휴먼 노사실레 모쇼가저 메사살레 모쇼가저 은페페 수살레 모쇼 게저 노포티 하리 카비 헤 저서게저 헤리 서리벨레디 헤 게테지벤시야 니푸 워도 티구누 슈리 헤고부 하메디 니푸 게제케무슈리 게제케무슈리 하디 케펠레우누 메티디 헤고 테츠라 은자푸 시조글리 노자비 헤고 베테츠지 니푸 모체도 헤오케 샤켈라비에 니푸 루시아미아 발크르미아 츠사 무헤고보 서긴누 니푸 짜보린 호즈누 포투디 찰레리로 헤고보 서긴누 태자게 사리무지
해고 계속된 회디 지수전 차we. 아멘. 우고 보게다 디오바 게프르노 쇼리 보티 텔라자테 제 अर्न मु बाइबल नु के दियो तुबाशी के जसगा परपे के जादी वर्जा समहेदी जे दो उके बना फकी तो सिरदी जापु शसदो के बा उगो पास्टर विसातो पोलेसन किरा पुनु सेबो के जादो जशी के जसु अबु प्रसन्नुदी अपले के सला आ सी Besigashe tute kerese how prepare gezavogele su shilido Johann Besigashe tute kerese kusoku ponu vo keretata Hatch ze puba Hatch ke krami dinulio the beast is here. Deni dinulio hatch si tubas lago keze perkeze sesado. Sitze an hatch bo zeke janu nu parge jengu su poke ger mu potze tenyeba mu poke go gi ke ditre gerf mu potsogogi ukepenof ke thaza tupedio mu anguje thachu kurherdoi popi thegapitioi mu pome losametioi mu tinhu po kemachakema kro mu po ke dibat jiu ke koubie thachu zwa potsogogi Herzazadi forget you. He Deri Herzazadiu menena Sonunu kijepete umov hachu siemezida Sidi uko dinhu rasoda su poke kopien hachu swakatala mu uko hachu rasodi Supunian hachu mhega mu supunie po perheledoga ida hachu kemia kodi ukepenof ke thakenya sikamo ke putie khasha mu pobu thakher hidie ke nie ke ko segato pe zwa Potega sidi ukepenof ke thakenya sigamo diu pozatha mu po ke bacha su tigi ke luko pette thada siro pobu ke masago ze tigi di siro pobu ke masago ze ke gidi sego penyo wagato ke ko khaswa mu seye ke chege japate die mu temi nio komho digato ke kori pie potsawa mu ki jo shakele motza uza tupie dukri ke wa te konyo ke rile shadanu jaga tago zokemosie ki jenu lugato pate su rasoda sala ke hupori unye ke nime bu renalije Mie ntepie ke DIETHO taliro, mie DIETHO zole. No je chase mie dukriro, je chase ndukridio. Hauha ke masako bu shagese hemu ke pelenu, balinu ke kiuzo. Sasie an hatche ke kripo ki jenunu ke pargu, so tekpotioi poke ke nieba, mu tinhetoi dipu. Sirosu hatch ke kriu ke ko patesedi su sunu hakeka sidiki ju mu sunu ke hugo patebu hatch
Kerüsuo Porzaf Menegatau Sonuda So Zasi Umo Picha Gocha Temepate Mimu Kinu Tiginu Mise Kijur Sidi Subun Hachu Sunu Zasigo Chelekato Kashawa Sidi Kijanu Lugato Pate Sekati Sidi Ukobuje Chaginu Razadi Hilegata Hachu Kerunu Pomir Hipo Chelinuda Sidi Sobu Gerithesa Kapia Hachmiri Gishadi Sobu di Pulie Musu Rasom Gatagopate Dukriwagatola So series su Temiepate KECHA Kanigaja Mia Gemia Mu Gemomia Patebu Uje Uzaza Mori Utike Nu Zasif Predoda Sidi Zasiu Sus Hachu Za Mori Hachu Zaku Tupfagemogo Miepo Buri Hakr Muzele Galhochawa How nu Hasi Semorosho Kehupuri Hasim Halek Nimiebu Hachaku Lesaje Pokusu Miepoza Sunu Bajala Su Poku Kriya Sorudi He Sorua Soru Soviwe Jesus Christa ke lagli zanu petego ke lulasia ugo July Sunday theriunu sederi the best is yet to come poti ke vi thou vor utsomulo gaza series hauha sedeli re Bible nu poti thela jate kim heta to shi gaza wa pemadi चाहिए कि क्री के साथ वहाँ कि पुवर जे संडे थेरीन है पासरनी हुए कि सीए का थोजो देरी हिलासी के जगह मेरा वहाँ कि पुशा मो पुती थलानु बाद में कि तो वहाँ कि पुशा मुझे सीउ पासरनी नोए कि सीए का थोजो देरी हिलासी के ताकि मेरा वहाँ कि पुले मुझे के ता संडे नु पासरनी हुए यीशु ख्रिस्ता वाकी न्यू लाभों के दो the second coming सुहा के पुशा मुझे दो उगो सीरीज हाउ हमें जीदी आमे से गजो टॉपिकुली रो who is the antichrist क्रिस्तांगुनु सुपोगा हाउ हापे सी गजा केरेसे नुनु के पुदो था हाउ हा ला दो जगह की हापो लेके मुसीके सुसा हाउ हा के पुरु मो गजा चाहिए पो टॉपिक पो गजा सुहा ले लिए देरी बाइबल वाच हागे जे रमो थेमी के लेनु नुपु के वा तिरिनिया मु सिगेजिकी मेन्योस सेमोरो पो के क्रेस वाली की भी सिगेजरी बा मु उगो अला छावोर के जमी निगो नुनु चिदोरी पुती हौना अला छाबा जे सेन्यो की छलासिया 제도 개뻔노 푸디누 기디보 뿌야가 이게 저 개뿌다 타서 슬라호 할레디 아누 테프 겔레수 하츠웨 크리스탄음누 모리 엔티크라이스트 이게시기 니고 기디보 레보야가 엔티크라이스트 이게 저 디에 미케카리 लेबिया के मैं रिएक्शन करता के मीट दे करता सिगेजरी छया मुहावली रो हिचु मिये मोरी क्रिसार मिये मोरी पिक्चर मिये जोरी टीवी गोनु मूवीज गोनु सिनेमा गोनु हरी गोनु सातान मोरी एंटी क्राइस्ट हाउ हा कैमरिया सेगजा
KETHRO se ga zhi nu ha ha mu pe kaya ga zala nu u kelen nu si ga zbo picture si ga zbo baya ni go tho antichrist ga za di ha Google search sali ro camera se ga za themie krobo pictures krobo photo krobo mu le do deri kepelle mi lawe kepeno fa dienu bible nu poti thela za tie vorgido Christangunmu mori antichrist how ha kim het tuga ke za ugo how ha bible nu how ha mes mohoso morso muchi do su ha mes mohoso do ke pu do tha ugo pesi ke se ke se ha persode deri sunu le ka mo za ugo bible passage ke pri honu ke tole se ke saunri ke we nuri themi how ha je kidi bo puya ga mu kira bo mu le ga ke su ha ri mohoso na sidi se sinu ugo pesi ke se ke senu ke pu ke za su ha chu do ugo ma bo teri nu le samo so bi ke za su ha li ro ke pu ke vunu ma bo le samo so bi ke za su ha li ro pesi ke se les how hai revelation how hai thu ke chu do bo how ha thu ke chu do how hai apocalyptic literature is here mu lesa hai ke chu go hai symbol zasi how ha sedi for message to ya salake premier literal meaning u podiet tu su lezoamo deri diewe apocalyptic literature zasi ki ke chopo sebashi mu zasi su pochaki ke chopo hinunu se ashi ke so ha leya how ha sile ke mola mo how ha le ke mola microboy poti ke kravo ke ta gide microboy bible nu revelation 7:1 nu the four corners of the world basically chapter 10 verse 1 nu kije ke dieko the four corners of the world ikisa ha pudi kijuwe metu mo ke so halera idi go bible nu pu ke kijuwe po ke dieba liro kijuwe metu mo de idi go puda sala ugo pesi ke sha mori Daniel lesu zo shri me ho ge vunu ha lesu mo so bi ke thu me go zasi symbols how ha sedi u message thu ge ba how hala nu zasi u ki ri po message me ye go ge su ha lesu mo so me bo pu ge za bible sili gi vi tho za ke tho die bu nu ke tho die ja pu chdi po cha wa cha ke li how we you see the safest way to learn the bible is to allow scripture to interpret scripture musala pesi ke shakar senunu ugo kristang nu je ke puge junu ke thole se ke kri gonori how ha je ke di bo puya ga ke su ha ri mo hodo antichrist kristang nu ke dia ha ugo la de ke samo musugim he kapelemi ke riego first century christians kolari dia ha de ke samo kristang nu mori antichrist ke je ke thole se ke saunu greek media se ke ju mo hosli ro antichristos ike cha wa se mo dia ha po chau li ro po hi kininu nu le livi kerio li ro against Christ Christa pe juya ga rao isi sala cha kerio li ro ha ke hu pori me ke hu pori Christa pe juya ga ju we Christangum mu ga da Christangum me ga da ha le livi se che cha ke bo bala musuli ro antichristos ike cha dia hawli ro instead of Christ, Christa suchadi po dochadi vorgaza suharingule. Sala, it's also a substitute for Christ, a pseudo Christ. Mucha haniha sikile ha me yesse. Ikila mon Bible nu antichrist ikejuwe me melodi Christa pe chugaza hiu nu vorgato ringule. Mu Christa dochadi po suchadi vorke do nuri ugo mulie sala puke jam hidi ugo therenu bible passage ke kri hunu how ha je ki bo puya shi ke su ha mo horisuna ugo ke thole se ka saunu johan ke ri unu di how hangule do antichrist antichristos ke di how ha mo hosli ro johan lesu nu letters of john nu verse dienu vapeng mu se ke how hangule do ke ri li ro johan ke ri kinye ke tha Johane pugaza anyonyogo
thelatiu benyobade isi. The last days are near. How ugo timuze keketu bade. Mu Johane pukuza siro Christangu anti-Christos. How vortaze kaza nye sigeta tui jiri Christangu kekra many antichrists. Sirabate isi di Johane pu. Seginu thelatiu so vorbada kaza Westilia isi de. Verse hanu mohosliro hakrobo sigilie Christangu mbiepo vorgeto mergaba hoai Johane pusa. Deri how vorgezam hozori Christangu mbie kekra vorba kada suha Johane pulasa. Mohagwe poti thela ho penyoba kada zasipo chikato suha Johane pusa. Johan tiu no zoshiri tichin ke nyeme se vogada ki zoshiri poti thela bunu bagada Johan zoshiri mu kepelimi goe ha le mu ha pele ugo mi ke ka zoshiri ugo poti thela bunu badame ke zo ha ka zopia. Are we living in the last days? Dioba ho vogada ki online seminar bo attend saba musu tiu no hego new kepathami bo kepatha ki visebo New Testament scholar mi bo seminar ha hanu Jaya ha ZHAPU ba mu po puchi ka wasie question and answer tiu no mi poe poke chodi. Sir, with so many phenomenal things happening around the world, do you think we are living in the last days? Idi hego ke pethau ke chosa mu poe pukaja. Yes, and these last days began 2000 years ago. Idi poe pucha ugo poti thelano bade mu poti su ti chi ni ke ni me sevo ka ki suha se de isi mu poe hego kim hapo pukasu liro poti thelau ki ni potudoga igiju se ukele ke buwasho deri poti ke hugi bori bavo do thelaula do jagaba su meye ko ke poe hego kipu. It is more important to be faithful and be ready for the last days rather than be preoccupied with knowing the exact timing of the last days. Mu ha pastor new rivo kata Sunday kunu pugashe ko rakaba meche ugo anti-Christos ketsa ha Johan kiriu kinie mefe kini nuringuli do Johane pugaja ketiju su supoga su jisu ase Christa moidi puya kejauzo sikeja mesa Christangu anti-Christos zo semie puo mu nyori melia isi anti-Christ hawe Christa kepelemie richia kezuha Johane pusha deri jisue Christau modi ukoe puya mu poe uke penyofu upo mu jisu hanie melia kezuha ngule Johane potiunu kepelemi go donuri kepelemi richidi micropoe ketho kemo ketija kepethadie pu mu pelle ke hako thasha sala Johan ki purhiu lesadaliro anti-Christ themi hagoe kengu nu sikle vamode kekrila mon chazu no zowe Christa kepelemi mhezo deri u kepelenu Christa mu upo melia kechamiese Christangu mie ketsa suha Johane thasha themi hagoe sala miye melodi Christa pechu ketsa memo deri unu u kepeleu thanu moho keshegi we suposhi ketsa suha situlido ugo hau lady ukirile mo shoketsa suha letha sishiri ugo Johan kiriu die senungu gilie Johane pulagaja mu rofu ke hupori jisu praya ke mokhe u ke penyo vikinu vomozo isi mu hau ha Christangu ngukemu anti-Christos Christangu kem rofuzo su vor zojo chani go po jesile de musu jiri vor ki junu bate isilade hanuma bosila geliusa meke hupori Christa praya ke mogoe Christa ngukem rofu Ugibagata sohapu, the spirit of antichrist how ugibagata sohapu. Mu how vorgeto pu, mu jizori Johane potizori vorbagata sohapu pusha. Salati make hubori Christa milia gajamie, the spirit of antichrist. How bu use mu bataya gata soha ugo silie. How sedi uto ufa mu geto siba motion here.
ugo antichristos di hawa hangu ke liye verse di uli ro Johan ke new verse senu le do mi setuya ke ja ke kra party ki junu to re isi suko jisu krista se chu phu che di lu ke che prayamo te mi si ke che mi ke se mi mu krista ngum mi zo antichristos ke che di su hangu la le Johan tiu nu ke ti je ke pa mi false teachers ko boy rofu we vi deri temo we vi mo ke che su ha se ke pa spirit is good and matter is evil mo hawla no jisu e temo bo fu di vo ke la poe ke penyo fa ke thomo ige je se ke pele me ko ki pu ke da su ha cha mo themi ha go e ke tho ke hui bie u ke leu u go ke peleu ze ke ri di u go e mi se ba ke da su ha ringuli salano John Johanne pu ke za mi se tu ya ke ja deceivers ke kra par kijunu to kada go Christa ngum mi zo ga Johanne pusha hanum habo lesomor so ga zo we themi ha go ke tho ri che ya ga lanu chazu no zo we ugo hau kin ri ke pu ga de chazu no zo we ungu shli ro Christa ngum mi ga zo swa sili re zo tyo sizo mona themi ha go mi ha si se ga za themi ro bo de Deri u character u kel hu mu ke pu mo homor na menyo ke seginu u ekim hit tu shi ke so asili vizo jitiu la ro jitiu no les dali ro u go pichni chu zo shiri social media go no video go mo hodi Christian mie ka cha ke beta di ke kra beta phi ba ya themi me chi thor ga cha deposit se ga cha mi havis se ga cha o dear na ke takot thor ga cha hai ga cha themi me seba deri u go the ke pu ke ba diu le sa da ro menyos se ko mor so ga cha su hali li viwe KETHODIE mu u ke penyo fa jo se ke me thadi pu ba mo mo shi ga cha hau u tho u ke to si zo mor so na vi ga cha ZHAPU pe te se ke tho ga cha su pu li gen cha mu Johanne pu tiu nu ri hawa se ke pele mie ko warn se ga su hanguli sala Johan le su no antichristos ikich dia ha mo seli ro phapo sikile usa ke pele mi ke ri gola ro kimi chike sa thobok da so ha Johane pusha a clear and present danger for the first century Christians mo chitiu no le sadali ro phapo ri dis se so ta mo ni he jezori ugo menyo mo ro hai ga za kimi che ugo to nu bazo American Baptist Kratami bo historical theologian mi bo Albert Mohler giza mi bo pugaza chitiu nu Krista ke huwe ke tije ke pathami go si ke krile moli ro mu ha go puli moli ro mu ke patha de go se ke mezle moli ro ke huwe de thodi thali moda do isi today's church cannot remain faithful if it tolerates false teachers and leaves their teachings uncorrected and unconfronted Musala Johane themi ha go se Christang mi go ga so ha pusa u go thale ke thole se ka saunu reference ke kri go passage ke kri mo hosali ro u go Paul to ga sa leso kon ringuli do poe antichristos ke cha desu ha se zo mo deri poe themi ha je pu ga ba su hanguli do suli ro Thessalonia ko ke new nu chapter ke ni nu ha hanguli do Thessaloniki nu ke pele me go Paul ke pu de go na sa Sidi ugoe Krista ke hugi boy voda le vide ha ige chu su hali di ugoe ke zloba gada uter chidi hugi le omona Krista ke hugi boy voda le vide Krista vog do penot kiba de ige chu su hali di ugoe ke zloba gada complacent ba gada hawala no pole le sa hawa thusa pole Thessalonia ko kin new verse 10 upu gaja ha poribu makke hu bonuri ni ko sewa heji isi ker jagaju the rebellious one mu thejo san ke mo the man of lawlessness sir perie su kata ke to mi hingmu sa par ke mo che ti so ja su vole lo jala isi the day of the Lord will not come unless this man is revealed isi po ter ho ke ja mori ro so ke ja vi ko pe te pe chu di po tho po che pe ja bi so ko ho so dio
Siro po uke penyo fer shoki nuri zole bali do mu po cho po se uke penyo fer da do iside pole. Verse 10 no puga ke krila mon the jorn ke mu ke pe khe go chabade deri po kha po dise ke bau cheperi wa do isi. Se sienu the jorn ke mu mim hingu chsir do nyepu jisu tienu no ke part thesa se su penno wa do mu po ke vor pengu ke shu cho po pe ka pe jo do isi. Verse 10 no puga the jorn ke mu the man of lawlessness how satan je ke ko sedi zasi ke the khraga ja donia chami ke do isi. Pole hanu puga the jorn ke mu the man of lawlessness the lawless one isi me probably the man of sin isi. How liro ke penyo for reach the vor me se ke do. So how mulie si zo ke mo the jorn ke mo how ke penyo for pe chu ke do mu po tho po se ke penyo for su che ke do. So how mulie salat me how vor mo lo deri pole pu ke vor get yo Christa mu the antichrist that is coming in the future how ha pu ga ba so hangulie mo Bible scholars ko pe tekri how ha pu ba zo ke su ha puya poe ungum ha thogo chusri mi tes ga za mu mi se ke do ga za su har ring si do ga za su har ringulie si zo ke mo the mi hawe poke ko hawe jezori pe kredi po thot saba ga da su ha pole pusha. Verse 10 you know the secret power of lawlessness is already at work. You see ogo Catholic ke sa tiu nu su tiu nu no chi ka zo church history how ha je mo hovoro poti ke kri ge nu the phu pe tiu nu Christa pe chu ge mo ke pe yo fa ve ko ngu me che ge the mi po hi ke kri ge sier ge ogo history provoro so hangule do mu ha go e utho tiu nu u ke chorus se ge mo ke pe mi pe che pe na ge so ha silie deri Christa lavo gazum hoza liro themi hawe satan ke kosidi Christa ngum ke thochdi meye mello pargado KETHODIE nupu ge so anguli do pole salano Christa ngum hawa jepu ge sigi pochau liro ugo bu themi hawa supo tushi the exact identity of this person so ha situ le ge to lamo deri hakke hubo chadari ke tho mu ke me da hawa sikri di u ke pele nu chasya chado jobali ge to la po hawa pusha Catholic ka sa mo hosli ugo mathi me fe die me fe din nuring ulie do tikila mo na Christa ke ti je mo seje ke si ke ti je sier ugo ma to ke jago mu za si ko chepie me pe ke di chile ke visie ke da le ke ta ko ri se ke ji zeta do ke zala isi hanu ji sue potho pu ke ja false messiah false prophets Christa ke ti je mo seje ke si ke ti je ke pa thago hago poti thela ja tie sier ke do mo ke pelemi ko seket do ke do so apusha mo hau ugo pe sig se ker se nu jego je ke khetu ke ba so angli do sala ke pu ke sha Johan lesu nu verse ke pu ke go so siri Thessalonia ko ke new no mo verse ke pu ke go mu mathinu ugo chikinu mo ho ke su hago mo ho sli ro Bible scholars ko pe tekri Johan pu ga ba Christang mu Paul pu ga ba thejornu ke mo sie ugo Telano pesige se kere se nu ke pude ogaba hatsu the beast how go pete ke kheba zo ge so ha puya. So there's a clear connection between the antichrist in John, the lawless one in the writings of Paul, and the beast in Revelation 13. Johan e pugaja Christangum vo ke donye go sibate iside sisi Paul ri pula gaja aha jama ha ko nye go kipu ke sanye go simode me isilade. There is surely ro Johannu Polunye antichrist iketsa je how ha kirabunu se party ke pelimi ko kipu baga how ha ke choka vogi Catholic ke wenu Old Testament nu how je puke ba so hanguli do ke kri mori se je ke si Daniel lesunu how ha puke ba Bible si pesu ka jogo mi peteri how ha puya Daniel 10 yenum hosli ro ugo poti ke chala pete phligen de deri Daniel le pozium hopo pe magju pocha wa pudisie kunyo die hatsa die isi hakoe
kijunu kiti die share ka to ko pugaba Daniel le so hasile ugo how Daniel thenye ker thenye nu le do mo hagoli ro ugo Bible history pervoro Babylon Empire so she Medo Persian Empire so she Greek Empire mu Roman Empire ke di ke kri ke ja die hago ha ke thirdi po se podi Israel see you ho di ke ja pugaba so hanguli mo Daniel le sigile ke di thalau diu ke di thalau ke di diu nu ke di mi po par ka to so hapu mo hauli ro ke thola se ka sau tiu nu romie ke diu di ke ba niro how ha pu ka ba so ha mi ke kralia sizo ke mo poti thala za die the last king the last ruler ke dibo lavo ke to pu ka ba Bible scholars ko how ha peleya romie ko ke diu jo han tiu nuri ke pele me ko pe set segaza hidi poti thela za di ke di bola siri ke penya fa pe judo ke penya fa themi ko pe chdo mo poti ho ki jinui di do su ha ugo Bible prophecy nu silia Daniel le pu ga ba ke di thela ho e vo johan pu ga ba mu pol pu ga ba ha ha je ke khetu ga ba su hanguli do Daniel ker po se the ta ki mohola sali ro ke di ha ha je pu la ga su hanguli do ke di hawe potho po me to chega do mu potho po pie chebie te ho ke kri ko pe tem ho se ga do su haring muli verse te tanu pu ga poe ha ko sunu da hu hu ko hu do pokruno ko siri ke mo ho ko hu sidi poe suna mu ra ka se jiu ke chie po ma ke re mu ha ma ke ne thoko khapi su ko chu do isi verse hidie pengunu pu la ga siro poe ke di the ki go sevo zaka ja mu ke mesa ke ju tu go do nu pe thu shu do siri po tho thelao siri po thelao choda do mu me pori po kho hislel ho isi hanu ma bo sila ke leusa ke di hawe po tho po pe chebie pe sibie er kris se so do shiri po ti thelan he ke pe nyo fe po pe ka chiwa ga do su hanguli sala ugo Daniel lesu no siji ke si di ha gom hovoro Bible scholars ko siji ki si di ha ko hago ko boy Bible tigi chwa ga ta so hari puya deri ko boli ro poti thela ja die crystal lavo ga tigi ngu ge to so hari puya sala u go chi ga so ke pu gi le goli ro johan le su nu johan ne ke pele me go bu ki ri le nu ga za antichrist tu kristangum no ha kim he ga so bo ji so ke pu le de so she Thessalonica ko ke new nu pole the jorn ka mo the man of lawlessness how je ke push de so she la body ugo ke thole se ke we nu Daniel she je ke si le su nu chapter 10 mu chapter care po nu ke pe nyo fu mu po themi ko pe chu mu pe chse ga do je ha ha mo hola le sala johan nu li ro krista mu isi the antichrist Thessalonica ko ke new li ro the jorn ka mo isi the man of lawlessness mo Daniel lesu ni liro ke penyo fa petsu ga ke di thela tho isi the last great ruler mo pesi ga sha ker senu liro how se the beast hachu isi mo je ugo poti ga sa go se di ke pu ga de liro je do prakasha pesi ga sa ker senu nu gi le hachu the beast how je mo do chapter how ha petu permanyo se so ga la a preludi poti se pacha ga so ha chlo de Deri pesiga sa ker senuliro ke penyo fa pe chadi segodo hatche kenye zepu por bi mode de kenye hatche kenye two beasts hanya zepu hatche beast haniliro uke ko ni thorgaja mom hakke shop thogo chri uke mcha ke penyo fa theme go bunu de from hero shozagodo mu pe chegodo ha pu mu hawa ngulie Hatcha hani haza, beast hani haza. Kidi bot tushi Bible nu puzo mo, mungule mo. Deri Bible ke simi mi ke kari hani ha se. Poti thela za dia vroge dio antichrist tu, Christangun mu false prophet tu. Seje ke si ke tije ke pa thau ke so puya. Sala pesi ke se ker se ponunu ker hanu liron hatcha ke riu zenguli ro. Holy ro zaka janu nu par isi from the sea.
verse ponu si je an hat po je ke jan nu par ge mu su po ke care mu po tse thing ba mu po ke go gi ke di chere care fa mu po tse go gi u ke penya fa ke tha za thu bi do isi je ke jan nu par ge za from the sea how mi ke krapu ge za ke penya fa si ge mo mu pri ge mo si ye pu nu par ge do su haleya Gentile nations temya how shi mu za si go po ke go ke dichere go mohosili ro political mu military power bas se ke jami po kos se ke jami po to ge ja suha mu levi mu le levi verse kin yenu po ri mu pozasi go mohosili ro Daniel thenyenu hat cha diego pette chika saga sa he ge jo po ge jo suha nguli sala pesi ge se ke senu hat cha ha mu Daniel thenyenu mu gi hani ha KECHA ba swanguli do mu hawe satan ginu ugo chapter ke ginu basic ke ginu satan tin hu je sili do satan hawa ginu poke konguli di ke pelemi go petsa sege do ke penyo fa ke petsu die pu ga ja mu themi ko ke machdi ubu te ho ro nu ga ja hatho sege do su hanguli verse senu sigilie hawe ungom hatho ko reach be themi hali do verse dieno sigile themi ke kari hawa pelledi por shodo me ke kari themi hawa pelledo verse pengu musu nu pugaja hawe po fe po diesidi ke ti jadie ke krapudo mu po ke kosedi krehedie tenye 3.5 years ki jinu digedo suhapu hawali ro vodi 7-year tribulation period ke mejes segedo tiu Pugeba Bible scholars ko hawapuya ugo Bible prophecy provoro Daniel tepfunu sia mati mefe dienu sia pesigesa surunu hagom haposi la ke jusa tiche 10 year 7 years ki je petiu ke mejes sigdo tiu je ke sigdo so apuya homie poti haw vogada so haleya homie poti hawa jie ugo je ke seba gata so hari leya homiro haw vo molyo ke je so hari puya mu haw tiunu Christian nuwe antichrist hawe vodi Israel mu ki junu siye ke kri ke jogo donu matche ke do so hasile mu tiche 10 year how donu pochai 3.5 years or 42 months haki antichrist hawe Jerusalem her sokiu no vodi kepeka ker chegeza khaseke do tiso jau isi Daniel no sohapu the abomination of desolation isi mathinu pulaga jam hava peru sezo ke do kemet chacho gaza hatho isi hatho haige jobo chegdo sohapu mu hawa se the great tribulation teaches sedi potie ko lavo ke do sohangulie mu hautiu no kijunu ke pelemi goe ke me jegaza mu ke pecha zeke sep ke mo ke me rezo gaza tivo ke do so apusha sala verse thetha mu nunu care ki mohosli ro ugo sila kile ke me jegaza ti haunu krista se jiga thogoe ke diri chodo mu me bu dukhika wari chodo deri ke pecha hawe makki puri uro fa hawa pe kawale gen zega so apu Haulano Johane verse Keranu Pugaja Hauha Keme Sagubu Sages He Muke Pelenu Baligato La Kiuzo isi. This calls for patient endurance and faithfulness on the part of God's people. Hanupukasham he Jezuri Ugola Dikemias Sepon he Gataswale Jezuri Kepelemie Pohi ke Kriejanu Kepechaze Seke Zogo Nu Dihagobu, Uchekate fully morsho. Ukepele Petsugaza, Dodjagaza Tigonu, Meti Takilawaha, Johane Pubare. Muputikere Hagobu, Uchekatachagawa, Mona, Sekate Fukoso Morsho Gazasoha, Mulie. Mujohane Pugaza, Kemejas Seketo Tiwe, Kunyepo, Potelabo Chadagado Suhapu. Muhawe Christa, Lavogaju se, Potella Chagado Suhasilie. Pesiga sa ker se ker pun nu ker pengugi liron hat skin new je nguli do
the second beast. Verse Kerapunu, Sasia Anacha ke kripo ki jununu ke parmu su te kotoi po ke niba mutin hutoi dipu isi. Ki jununu parkdon hachawe mi ke kari Israel nunu parkdon how puban he ge Bible scholars ko su haleya. Deri hawe ke me sarf do chdi ungum ha thogri cha dipu si sedi me seke dogedo su hanguli. Mun hacha ke ni hawe Kerüsuo hiri satanu tinhu kinu poke kovorgeto so hangule verse ker kininu ker die kim hosliro hacha hawe hacha kerüsuo sununu poke kosedi hachegeto so hangule mu ungom hato great and miraculous signs chegedori pu porzafugori mi mingununu vidageto se tiginuri mibu keri temigo seketsigeto Suhapu, deri hawe Christangum chidi me sekedodo. Hanum habo lesser more so kejusa Bible nuri ungom hatogoe miracles hagoe kepenyofe ke kope sikeja suhangulie. Deri ugo hanum habo nguli keliosa satanzori ungom hato chebie temie sewa ligivi suhangulie. Counterfeit miracles. Ugo Catholic give nu mosati unuri magician go recabado counterfeit miracles sebietemi seke dogaza salanu ungom hatogor bisedi uke penyo from hatogada ho ha menyos semorso jetiunu ugo tiunuri kepelemi ke ka ungom hato idi hago hogaza hago fugaza hago bimengugaza shigaza mi ke kraba Mupoti telagunu satanuri haigaza seke pelemiko seke dogedo. How ha less morsho. Sidi uki really morsho. Ungom hato hago mugijigi, how uke penafa diuse ke keba momoga. Egaza ketsogaza suami yator. Kepenyofa diusidi, sugi tageleginu, urbi, poti telagunu ke pelemiko e satan dogo, terhilegidi suangulie. Ugo. Potelagi kere pesigesa kere se kere sunu kere tha the mark of the beast how hanguli do se series su themi pette ketsaga kini ge mi pet mi die mi mu ke mo mi pette bu u je u za za mori u ti khinu za si phedo da sidi za si su san hacha za mori hachu za khu the tu fu ke mo go mi poburi hakharmu zelie kel ho chwa Haunum hasi semorso ki hupuri hasi male ki nime bu hatsa ku lesache pokusu mi poza sunu bajla su poku kresrodi he suru 666 hawapu 666 number hawa pesikesho lesu nu pocha ke pugaja ke kat thoboden he ke swale and also most controversial most debated mu hawa se the number of the beast. That's a coup, you see. So, the number of men, you see. Homiliro, how I say, unholy trinity, Pubat, Gazaswari Leia. How ha, Gazagazaswazo. We go Bible no holy trinity. Kemasasego, Gazaswaha, Belea. They make a ball, Leia Gazoliro, Pesigashu no Satane, get Togaza, Capanofaha, Podotsia Gazala. Where unholy trinity how I say kepenifat doche gedosuha leia mohauliro tinhu dragonu sasie hatchekeriu sasie hatchekeniu hago mesego kepenif upo nyomu kemesar rofugo mesego hago dochedi kiju seket dogedo leia mu homie how I say unholy trinity number pugada so hari pelea deri how hasichi legenza Ugo hapo lesa morso kaza keria thosa Johan tiunu kepelemiko ai Johan lesa thukesa hago prageshiki supo moriki di bo levoyaga how tiunu kepelemiko ai number Chris horodi he suru suru hawa prageshiki ugo tiunu romye ko ke diu niro puga bagata mi ke kari hawa lelie ke kila mona
Nero ke diwe Krista ke pelemi ko pe thor ga mu dukhi ga jam hatho ke meri zo ga che ga suha puya mu juda me jonuli ro gamatria igaza ubaya holy ro numbers ko sedi Hebrew alphabet ko sedi ke thar sedi theza po sunu number se paraya ga dobo gamatria igaza mu Bible prophecy mo hovoro juda meli ro gamatria ho hase ga chapia si mu Greek mediano Kerüsuo di Kerüsuo how calculate soli ro Nero zawha parlia ga so asile sala Bible scholars ko ki kari Nero ke diu puba ga so apelia mu Bible historians ancient historians mi ke krazo shiri puga sa Nero de ke diu Nero de ke di ke sho vo mo ga so ha puya ke diu Nero ze provoro potho poki kru potho poki mir dukri gawa kemer yegaza ker chegaza ma to chegaza so ajenguli do potho po statues o shiri sepie temple bonu facility themi bonu so har shogaza sigaza ka chori chasi deri ukolali ro number 666 ho ha supo put dubashi gaza so ha se kemiyu sata shonye tiche kripengu me se vogdagiri John Calvin mu Martin Luther uko tigiri uko Roman Catholic popu se antichrist hawa put dubare idi uko pelle ga so acha kikila mona Bible ke pethade ke tho pechus se gazla popu e se tiche kribo me se vogdagi Italian dictator Mussolini hawa se antichrist de igidi mi ke krasu halle se Joseph Stalin mori Adolf Hitler hago tiu no shiri hago se antichrist da ga so ha mi ke krapu Negro boliro tiu no how se Aadhaar pu bada si microchip pu bada si vaccine pu bada si physical mark bo hidi so haleya mochi vari hawa se di ke pele mi ke kra ke bugasa so ha ugo siba tepu pet tenu ha ge DIEKEPU mochi ri so ha mubazo ke kri bolaliro Bible nu number ke kra po chabo baya mu number 10 ye hawe vitsi ge a number of perfection hawa nguli do ke penyo fa how hapuya ge jala ke number 10 ye how hai ke penyo fa idi leya ge jala ke thini di he thini how say the number of God the complete perfection idi puya musalano Kerüsuo di Kerüsuo how ke penyo fa vitsi ge zomo keta Satan puba gada idi homie how harileya Bible scholar mi bo pula gaja basic as a keresenu hacha zasiu the mark of the beast hawe Bible numu gile uke penyo fakityo go tikhegi mo hor ha he gaja hiponu pu ka ba so halele po ha pu uko basic as a thinie senu mo hosli ro uke penyo fakityo go tikhenu isi ke penyo fa theme go tikhenu mo hor bo vagato so hapu mugo Bible mohovoro kepenyo fa themigo gi pomohoro the seal of God so hadze silia sla kepenyo fa kepelemo gi mohor verso wagatala how ham hedi satanri poseji go gi mohor how havwa wagato pugaba nunu Bible scholar how hai pusha u kepenyo fa mohore ugi bade there is way muamo. It's not a physical mark. Samhedin hachu ku the mark of the beast hawari zasi bom hedi satan sejiko khokri ke to su pugaba hinunu lelevi deri how tuzo igeja so hapuli genjani hai Bible ke si thogozori jezori so hapuli mo how je jezori kitibaya deri number how pochaya Kizapet tenu poti thela jadi ke ko bovori Krista mu pothemi ko pechuge do mu donni chadi ke pelemi ko mu ke momi ko chakho krishige do ha leli moso pothelanu ugo thie ke pugele ko mohosli ro Bible nu ke pudi ko moho ke tu ke shigi Krista ngunu anti Christu mori ke penyo fungu anti God igeza hawe poti ke kri ke chogonu
Temie, Morike Dike Krieg is a series, how few to forget. How few to forget, so how lily viso. Sizogemo, Vorgeto, Ugo, Mergeba, Potitella Togonu, Christan Kesho To, Mipoe, Siri, Kijunu, Capelemigo, Kevekebu Sigedo, Suha, lily vi. Dairy crystal love workers in here, Poengum, how Pekka Zivagato, so Asilia. Sala, Ugola Pocha, Kemevi, Kidibo, Baga. Krista Capelemigoe, Zizori, Kemejegaza, Mo Christangum, Kepenyafungum, Getza, Kekra, Rize Kesezoto. See Kekranu, Capelemic carry how has Zeke Sebazo. Musicas Tigonori. Ketho, Muketogamo was Siki Prilidi. Kemeto Chauno, Dovo Josoli Morsho. Potitela Penyomi Miemu, Tisonia, Udoja Mimia Felidi. Kunyabo Christa Zeke Segedo, Kemera Hase, Lushike. Kepenyavo, Chedo, Kepugasogum Hojasadi, Ugo, Kernapetebu, Tisonia, Kepenyofa Zeke Segedo, Kemera Hase, Lushaletina, Getatsalido. Kerket talk Kepenyofa Jehovah, Peziwe. No, Die, Nunuchido, Higobu. Krista pe juya gaza ho haje ki pugilila nipu hego ndie ke pugavonu ho puki waliro no a ke jo wasaje deri ke pugili num ho me donu nu puleli ro nipu non tho sum ho jasaje hebunu krista ngum no ho ha jesikilim he nipu jitiu no zo shiri nipu ke showe ke shoro fuwe ke pelemigo donu hatshagba ho hebu si lia si kokriledi nipu hebu hedo jabalegi vino he crossaje nipu hebu nipu ke huki bori nipu nzeke segedo poti thala ho febalegi vi mu hawala hedo jabalegi vi so ha no he crossaje mu su zedi nipu hebu ke thok me da ha si kokriledi hebu nu ke meze chaun to seligivi mu medonu seligivi no himu bozo crossje hebunu poti petenu nipu heter chdi medonu seligivi hedojdi febaligivi no he crossje nipu no her chagasa sulam pezimu he ko love ka vonu hebu sikile hawa sedil hulas seligivi non to hemu nipu bozo crossje ke teje ka ben so mu he Heidi, who love a dog. No, he can who, how ha cabie, and the Pekilas di Jesus Christ as a noche away. Amen.